Ka United Democratic Party UDP Riboy District Kelanang Klan Shushu hadian kejing penyeso ki babuon kinong song na kisan konstituensi hakaba kejing penyeso kirang ba lalaru bantau thamai ka yeng jongka rengkat bat kejing kersian lang kirang ba kum kirishat baskam haga district haka sau terik rusau kum kejing penkreru ik election sa yeng do bar thawan kejela haw arjar arpulai ka UDP Riboy kelapen scam kinong kikam jongka haka jing saki lang da kejing don Dr. Jimino Motho General Secretary ke state UDP ubalapan scam ru ya bro kinong kikam jongka district haka jelang pen scam nongket kam lapan menaru iki kerteng ki lai ngut kirang ba ki balpan tiket ban yakun ni election sa yeng do bar thawan haw arjar arpulai na lai konstituensi kata na umsning yu ba sunshine makri na mahoti yu ba bayhun lang makdo bat najirang yu ba badhok nongmali kiba kite ki kerteng pan tiket kite ki lai ngut ka district kalapha sa state UDP ban yo ya ka jingmun jur ai tiket Kemudian kong kaya itu yang kira konstitusi, bat kebangan kan itu tu kaya kira konstitusi, bat jom kan itu mau ti konstitusi, kemudian jom ke blok tu. Lalu ada dia keren hari jadi bat ke ILP, kemudian bat jom ke dong ke tan ke semua ti ke drama, hamlo ke kita nongkong, ke entry point ke kita nak Riboy district. Lalu dia keren hari jadi bat kan itu kasino hamlo ke dong. Kadang hapo jong ka Riboy district nangi pi baro pi atip hai kata balada pi kren pan hak railway head kabadi ko way issue ka ba chitom bhawa na galang ka sarkaro kumno ban pen urlong ban petrei kan mega ya gane ka bantam hai kadang hapo jong ka Riboy district nagata ka daw kidan pun ka por ka nam sya nga ban pileo ko way kadin ko way reni iba kum ka Riboy district nidan kini issue ka ba khia ka ba kraw ka ba kta ya ka bhaga me kaya ka im jong ri to ke judgment ri kidang hapo jong ka Riboy district kum tang iran kam ya ke jintli ka jintre lang ke jinai jimot ke jin sanran lang ke jin snokti lang ha ke beta jo bon jong ka ne ka kam parti ke jing knamba rengkat pat ka ne ka thong ka bangidang pat ka taglong na ka benta pat pen khlan ya ka parti hapo je ka Riboy district hapo san kli ke sarko bat kum juro om ta mingin susai kini ki kartong Nagmatagan election arjar apply MLA election Henry bagin penpoi ki lambaga ji treship jong ilang balo shau thong jong ji jong Nagalian jong secretary mene Michael Harmunai ilabatai kejingya denti jong ka UDP Riboy district nadu benai February arhajar arpuar bat kumno ba kini kinong ilang na ki parti gopher na ki kanwon gopher lawan man penyeso bat kene ka parti UDP ke jongi ti kalong ke tishan bat kalong ru ke tikermen ya ka parti UDP ndai tan ha ka Riboy district nre ha ka jilla bagalia bor hoy